iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Shuti zacu mwabonye bucya. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihanganirwa. Any armed group, any armed forces, any allies of armed Uwo ni Karim Khan, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI. Bwana Karim aragira ati ubutumwa bugomba kumvikana neza. Umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafasha imitwe yitwaje intwaro abo ari bo bose nta budahangarwa bafite. Bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ndabivuga nta guca ku ruhande. Itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Indwara itaramenyekana imaze kwica abantu barenga 50 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Ayo makuru yose turayarambura mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Indwara itaramenyekana imaze kwica abantu barenga 50 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye. Ishirahamwe PNUD kuri uyu wa kabiri ryagabishije ko amadeni y'ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi yashitse ku rugero ruri hejuru cyane. Iryo shirahamwe ryavuze ko amafaranga ivyo bihugu bikoresha kugira birihe amadeni vyafashe agira ingaruka zikomeye ku migambi y'iterambere. Kubera ivyo ryatangaje ko amasezerano mashasha yerekeye korohereza amadeni ibihugu bikenye yohuza impande zose zirimwo n'abatanga amadeni bose akwiye gupfundikwa. Mu cegeranyo caryo ishirahamwe PNUD ryavuze ko kuriha inyungu ku madeni vyarenze ibice 10% vy'amafaranga amareta y'ibihugu 56 biri mu nzira y'amajambere vyinjiza. Igitigiri c'ivyo bihugu ciyongeye hafi y'inshuro zibiri umuntu abigereranije no mu myaka 10 irangiye. Iryo shirahamwe ryasohoye ico cegeranyo mu gihe abashikiranganje bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiko biratera imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi batanguye inama mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Kenya yohereje abarinda umutekano benshi ku mipaka yayo na Ethiopia nyuma y'igitero cyagabwe n'abagabo bitwaje intwaro, mucyo abayobozi basobanura nk'ubushyamirane bwambukiranya imipaka. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kipchumba Murkomen yavuze ko guverinoma irimo gufatanya n'abayobozi ba Ethiopia gushakisha abaturage babuze. Abayobozi bavuga ko abo barobyi bo muri Ethiopia basakiranye na bagenzi babo bo muri Kenya mu ruzi rwa Omo kuwa gatandatu, kandi ko amato 15 yaburiwe irengero. Abo mu bwoko bwa Turkana bo muri Kenya n'abo mu bwoko bwa Dasanech bo muri Ethiopia bahuriye ku bikorwa by'ubukungu birimo iby'ubworozi n'iby'uburobyi. Ikibazo cy'amadeni mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kigeze ku rugero runini cyane. Ibi biravugwa n'ishami rya ONU ryita ku iterambere PNUD. Fidel Niyongabo aragarutse. Ishirahamwe PNUD kuri uyu wa kabiri ryagabishije ko amadeni y'ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi yashitse ku rugero ruri hejuru cyane. Iryo shirahamwe ryavuze ko amafaranga ivyo bihugu bikoresha kugira birihe amadeni vyafashe agira ingaruka zikomeye ku migambi y'iterambere. Kubera ivyo ryatangaje ko amasezerano mashasha yerekeye korohereza amadeni ibihugu bikenye yohuza impande zose zirimwo n'abatanga amadeni bose akwiye gupfundikwa. Mu cegeranyo caryo ishirahamwe PNUD ryavuze ko kuriha inyungu ku madeni vyarenze ibice 10% vy'amafaranga amareta y'ibihugu 56 biri mu nzira y'amajambere vyinjiza. Igitigiri c'ivyo bihugu ciyongeye hafi y'inshuro zibiri umuntu abigereranije no mu myaka 10 irangiye. Iryo shirahamwe ryasohoye ico cegeranyo mu gihe abashikiranganje bajejwe ikigega
n'abayobozi b'amabanki makuru b'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiko biratera imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi batanguye inama mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja ingabo zishyigikiye iz'igihugu cya Sudani igitero cyagabwe ku mudugudu aho cyahitanye abantu 26 imitungo igasahurwa. Eugenia Mukankusi niwe waduteguriye iyi nkuru. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ingabo za Sudani zakingiye ikibaba abasirikare bazo bagabye igitero ku baturage zabigambiriye tariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere muri leta ya Al Jazeera. Mu mudugudu niho habaye isibaniro hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Ubwo bushyamirane bwakajije umurego muri ibi byumweru bishize. Ku rundi ruhande umuryango w'abaganga batagira imipaka wahagaritse imirimo yawo yose mu nkambi ya Zamzam muri Sudani ahaba abantu bagera ku 500 bagiye kuhashakira umutekano kubera intambara muri icyo gihugu. Iri tsinda ry'abaganga ryavuze ko imirwano hagati y'igisirikare cya Sudani na RSF yatumye batabasha gutanga ubufasha mu bikorwa byo kurengera ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje abandi bimukira yita ko babangamiye bikomeye umutekano w'abanyamerika kubera ibyaha bikomeye bashinjwa muri gereza ya Guantanamo Bay mu gihugu cya Cuba. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye. Leta ya Amerika yarungitse abo bimukira mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi cya Guantanamo Bay muri Cuba. Umutegetsi wo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika yavuganye n'ijwi rya Amerika yemeje ko indege y'ingwano itwara imizigo yo mu bwoko bwa C-130 yari itwaye abimukira yavuye mu kibanza cya gisirikare cya Fort Bliss muri leta ya Texas ishika mu kibanza cya Guantanamo Bay ku munsi w'Imana urangiye. Umutegetsi agira kabiri wo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika yatangaje ko abimukira 17 bageramiye bikomeye umutekano w'abanyamerika kubera ibyaha bikomeye cyane bakoze. Yavuze ko kubera izo mvo bapfungiwe mu kibanza cya Guantanamo Bay. Abo bategetsi bombi ko ari babiri ntibashatse ko amazina yabo amenyekana igihe bavugana n'ijwi rya Amerika ku bikorwa vyerekeye kwirukana abimukira ku butaka bwa Amerika. Abo bimukira bagirizwa ibyaha bikomeye cyane bajanywe mu kibanza cya Guantanamo Bay mu gihe byari bitegekanijwe ko umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Peter Hegseth agendera ico kibanza kuri uyu wa kabiri kugira yihweze utwigoro tw'igisirikare cya Amerika two gushigikira igikorwa categetswe na President Donald Trump cyo kwirukana abimukira benshi bari ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 akadomo radio yacu VOA akadomo ko mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwongereza bwasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu, bitaba ibyo bugafatira icyo gihugu ibihano. Ibyo bikubiye mu itangazo Ubwongereza bwasohoye kuri uyu wa kabiri rigaragaza aho iki gihugu gihagaze ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza adufitiye inkuru irambuye. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza kuri uyu wa kabiri rirasaba ko imirwano ihagarara, imfashanyo ikagezwa ku bayikeneye, amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi akubahirizwa, gahunda nyafurika yo kugarura amahoro igatera intambwe yigaragara, kandi ingabo zose z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Kongo. Mu gihe bitaragaragara ko hari intambwe yatewe kuri izo ngingo, Ubwongereza bwafashe ibyemezo birimo guhagarika kujya mu nama zo ku rwego rwo hejuru zateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya kwamamaza no guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, kuba hahagaritswe inkunga yahabwaga leta y'u Rwanda binyuze mu butwererane uretse inkunga yatangwaga igenewe abakene nyakujya n'abantaho nikora. Ibindi byemezo Ubwongereza
Ubwongereza bwatangaje birimo kungurana inama n'abandi bafatanyabikorwa b'u Rwanda ku bihano bindi byafatwa. Bwavuze kandi ko bugiye guhagarika gahunda zo gufasha mu mahugurwa mu bya gisirikare Ubwongereza bwakoranaga n'u Rwanda no gusubiramo impushya zo kohereza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo z'u Rwanda. Leta y'Ubwongereza ikomeza igira iti u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano ariko ntibishobora kwihanganirwa ko hakoreshwa imbaraga za gisirikare. Igisubizo cya politiki nicyo cyonyine gikwiye kuri iyi ntambara. Turasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuvugana n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro rusange bitagira uwo biheza. Mu mpera z'icyumweru gishize Minisitiri w'Ubwongereza w'ububanyi n'amahanga David Lammy yabonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda. Mu biganiro bagiranye, Minisitiri Lammy yagaragaje ko ibitero biheruka gukorwa n'umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF birimo ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko binyuranije n'amahame agenga umuryango w'abibumbye. Minisitiri Lammy yasabye kandi abakuru b'ibihugu byombi gushyigikira ku buryo bugaragara gahunda y'amahoro iyobowe na Afurika yo gushaka igisubizo kirambye. Yababwiye ko umuryango mpuzamahanga uzafata ibyemezo bihamye kubera intambara ikomeje kwiyongera. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza rivuga ko mu byumweru bike bishize Ubwongereza bwunguranye inama n'abandi bafatanyabikorwa barimo ibihugu 7 bikize cyane ku isi G7 kandi bugasaba ihagarikwa ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo mu nama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi no mu nama ya komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu rugendo rwe mu karere k'ibiyaga bigari, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yatangaje inkunga y'inyongera ingana na miliyoni 14,600 by'amafaranga y'Ubwongereza, inkunga igenewe abazahajwe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2021 Ubwongereza bwahaga u Rwanda buri mwaka intwererano ingana na miliyoni 60 z'amadolari. Ibi byemezo Ubwongereza bufatiye u Rwanda bitangajwe nyuma y'umunsi umwe gusa umuryango ubumwe bw'Uburayi unaniwe kumvikana ku bihano ibihugu biwugize byifuzaga ko byafatirwa u Rwanda. Igihugu cya Luxembourg cyabyitambitsemo bituma ibihano byari gufatirwa ikigo kimwe cy'u Rwanda n'abandi bayobozi 9 b'u Rwanda bidafatwa. Kuri ibi byemezo by'Ubwongereza, leta y'u Rwanda irashinja icyo gihugu kubogamira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kudashyira mu gaciro. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru. Mu itangazo yasohoye, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko bibabaje ko Ubwongereza bwafashe izi ngamba ku buryo bugaragaza ko bufite uruhande bubogamiyeho muri iki kibazo. U Rwanda ruvuga ko gutekereza ko rwashyira mu kaga umutekano warwo n'abarutuye ari ukudashyira mu gaciro. Ruravuga ko izi ngamba ntacyo zifashije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nta n'inkunga zitanga mu gukemura amakimbirane arangwa mu burasirazuba bwa Kongo ku buryo burambye binyuze mu nzira ya politike. Ku ruhare u Rwanda rushinjwa rusobanura ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yagombye kubirebwa na byinshi kurusha abandi bose bihuriye muri iki kibazo, nyamara hakaba nta na kimwe ibazwa ku kwibasira amoko amwe no guhohotera abaturage. Aha u Rwanda ruvuga ko mu bahohoterwa harimo iyicwa ry'abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. U Rwanda ruravuga ko impamvu itayibazwa zigaragarira buri wese, ariko rukongeraho ko kuba bimeze gutyo ari uguteza Kongo umurindi wo gukomeza gukoresha uburyo bwa gisirikare muri iki kibazo, bigatuma kidakemuka kandi abaturage bakaguma kuhababarira. U Rwanda kandi ruvuga ko ruzakomeza gushimangira ko impamvu z'umutekano warwo zihabwa agaciro. Rubona ko leta n'abafatanyabikorwa bayo ku rwego mpuzamahanga bategetse babyitaho, rugasanga iyi ntambara y'urudaca n'ibibazo by'umutekano muke bisa naho hari abayifitemo inyungu ku buryo butaziguye cyangwa buziguye. Kuba iki kibazo cyabonerwa umuti, u Rwanda ruvuga ko rwiyemeje gukorana n'ibindi bihugu harimo n'ibyo ku rwego rwa Afurika bigerageza kuba umuhuza muri iki kibazo,
aha rugasaba umuryango mpuzamahanga gushyigikira iyi nzira rubona ko ariyo rukumbi yizeweho umuti urambye. Tukivuga kuri ibyo bihano bikomeje gufatirwa u Rwanda, ishyaka PES Imberakuri uruhande ruyobowe na Bernard Ntaganda rirasaba ubutegetsi bw'u Rwanda kwisubiraho kuko risanga abaturage basanzwe aribo bazagirwaho ingaruka z'ibyo bihano birimo gufatirwa igihugu. Uyu yanasabye ubutegetsi gufungura urubuga rwa politike. Yabivuze mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Tim Ishimwe. Icyo bivuze ku baturage ngira ngo ubu ngubu ni ukubahuhura. N'ubundi abaturage b'u Rwanda ntago bari babayeho neza, ntawe utabizi ko dufite ishyaka FPR imaze imyaka 30 ku butegetsi iyoboza igitugu, ku buryo ntacyo rwose umuturage yunguka mu mibereho ye. Ubu rero ibintu bigiye guhubuka, abaturage ubu bagiye gupfa nk'uko zishwe na muraramo. Mu itangazo hari aho wanditse ko gukora ibi ku Rwanda rusa nk'aho rwishyize mu mutego. Aha ngaha washaka kuvuga iki? Icya mbere kuba rwayishyize mu mutego ni ubutegetsi bubi bwaranze iyi leta ya Perezida Paul Kagame mu myaka 30. None se niba dufite igihugu kimaze imyaka 30 kidashobora kwemera amashyaka menshi, kidashobora kwemera ko abantu bagira ubwisanzure, icyo ikerekana umutego byabaye nka mutego mutindi u Rwanda rwishyizemo. Icya kabiri ni ukuba u Rwanda rudafite abategetsi bashikamye cyane cyane mu nzego zose, ahangaha turavuga muri diplomasi, bashobora kuvugira u Rwanda, bashobora kubwira Perezida Paul Kagame ibi ntabwo ari byo, ibi ni byo, mbese usanga imbere ye bamutinya. Kuba rero u Rwanda rutageze rwimakaza umuco wo kuganira, umuco wo kuvuga ibintu uko bimeze, niyo mpamvu iyo rugeze imbere y'amahanga, iyo rugeze imbere nk'abayobozi ba Kongo, usanga barya iminwa bakabura icyo bavuga. Ibi rero byabaye nka wa mutego mutindi ishyaka rya FPR ryasaye nka niryo ryiteze umutego mutindi, noneho uyu mutego uri kwishukana. Ubu ngubu iri kuba biroroshye, ntabwo aribyo nifuriza u Rwanda, ariko ibintu bizaza nibyo bikomeye. Nk'ubu ngubu mu itangazo ryanjye nanarondoye ibihugu n'imiryango yafatiye ibyemezo u Rwanda. Mu kanya tumaze kumva ko n'inshuti y'agadasohoka ariyo igihugu cy'Ubwongereza nacyo kimaze gufata ibihano. Niba waruvuze ko u Rwanda rutemera amashyaka menshi, ubwo no kuvuga ko n'iryawe ritemewe, ibi uvuga byakwemerwa gute, byakemerwa nande? Ibyo uvuga nuko ari ukuri, kandi ukuri ntawe utakwemera. Nge ndavuga ibifatika, ibikorwa byende ku kuri. Ntago u Rwanda rwemera amashyaka menshi. Twiteguye gufatanya n'ababishaka, cyane cyane duhereye kuri Perezida Paul Kagame, ko dufite uburyo bwose dushobora kuvana u Rwanda muri iki gihahiro rurimo. Ku muntu utumva neza ibya politiki, iyo igihugu nk'u Rwanda gifatiwe ibihano, nkawe Ntaganda utavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abandi mubona ibintu kimwe, mwebwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi, mu byungukiramo iki? Twebwe sinavuga ko hari icyo twunguka, ahubwo natwe kuko turi abaturage b'Abanyarwanda, natwe turababara. Nayo mpamvu duhaguruka tukavuga ati tugakora itangazo nka ririya tugaragaza amakosa yakozwe na leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame, tuyisaba kugira ngo bahindure uburyo bakora cyangwa bayobora igihugu. Icya kabiri, ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye, birumvikana ko tugomba guhebera urwaje, tukemera ko natwe tugomba kwemera kubabara, kuko umuntu umwe w'umunyabwenge yavuze ati abaturage nibo bagira umuyobozi bakwiye. Nibyo rero dufite nk'Abanyarwanda, nibo bayobozi dufite, kandi aba bayobozi twaremeye ko badusya, twaremeye ko baduharanga ku rusyo, nitwemerere dukenyeye natwe tubabare, ariko byumvikana ko ntacyo twunguka, ahubwo turakomeza kubabara. Umuti ubona niki, ubona u Rwanda rwakora kugira ngo rwikure muri ibi bihe? Icya mbere
ishyaka rya FPR rigomba gufungura urubuga rwa politiki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwemera ukumva ko rugomba kubana n'ibihugu ruturanye nabyo n'ibihugu bikikije u Rwanda, kuko umuntu ashobora guhitamo inshuti ariko ntashobora guhitamo umuturanyi. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihangarirwa. Bwana Karim Khan ibyo yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ubwo yageraga i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ruzinduko agirira muri iki gihugu. Umunyamakuru Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha asuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu cyugarijwe n'intambara mu burasirazuba bwacyo. Yatangaje ko uru rukiko rutewe impungenge cyane n'uko ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Ni mu gihe inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda ziheruka kwigarurira imijyi ibiri y'ingenzi Goma na Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo, ibiziha ingufu zikomeye mu karere kuva zakongera kwegura intwaro mu mpera za 2021. Nyamara Bwana Karim Khan akavuga ko kubijyanye n'izi ntambara ubutumwa bugomba kumvikana neza. And the message has to be conveyed very clearly. Ubutumwa bugomba kumvikana neza. Umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafashe imitwe yitwaje intwaro abo ari bo bose nta budahangarwa bafite. Bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ndabivuga nta guca ku ruhande. Itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Buri wese agomba kubahiriza amasezerano ya Roma. Nta ugomba kugaba ibitero ku basivili ngo akomeretse abantu cyangwa ngo abice. Inzobere za Loni zitangaza ko umutwe wa M23 ufashwa n'abasirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000 kuva wongeye kubura intambara. Imirwano y'ushyamiranyije n'ingabo za leta ya Kongo yateje ikibazo gikomeye gikeneye ubutabazi bwihutirwa mu karere kazahajwe n'intambara kuva mu myaka 30 ishize. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga agasanga mu bijyanye n'ubutabera amategeko mpuzamahanga agomba gufata abanyekongo kimwe n'abatuye ibindi bihugu byo ku isi. Iki ni cyo gihe ngo turebe niba amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ashobora kwihanganira kumva ubusabe abaturage ba Kongo bakomeje kwitsaho, aribwo iyubahirizwa ry'amategeko mu buryo bungana. Abanyekongo bafite agaciro kimwe n'abanya-Ukraine, kimwe n'abanya-Israeli, n'abanya-Palestine, kimwe n'abakobwa cyangwa abagore b'abanya-Afghanistan. Mu ruzinduko rwe muri Kongo biteganijwe ko Karim Khan ahura na Perezida Felix Tshisekedi, abaminisitiri ndetse n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo Madamu Bintou Keita. Azahura kandi n'abagizweho ingaruka n'intambara zo muri Kongo kimwe n'abagize imiryango ya societe civile. Iperereza rya mbere uru rukiko mpuzamahanga rwatangiriyeho ubwo rwatangiraga imirimo yarwo mu 2002 ryarebaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo CPI imaze gukatira abantu 3 bahamwe n'ibyaha by'intambara bakoreye muri iki gihugu. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'uru rukiko kandi mu 2023 byatangije amaperereza ku byaha bivugwa ko byakorewe muri Kivu ya ruguru kuva mu kwa mbere kwa 2022. Ibiro bya Bwana Khan bivuga ko uruzinduko rwe muri Kongo ruri mu murongo w'aya maperereza akomeje. Ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Ibibaye nyuma yuko ibihugu byombi binaniwe kwemeranya ku mubare w'ingabo z'abarundi zagombaga kuba mu mutwe mushya w'ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EUSOM. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Fidel Niyongabo. Leta ya Somalia n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika byarumvikanye ku bitigiri by'inteko ibihugu vyemeye kuzotanga zizoba ziri mu nteko nshasha z'iryo shirahamwe. Hari nyuma y'indwi zitaringeze kutumvikana hagati ya Somalia na Ethiopia, mu nyuma yaho hagati ya Somalia n'u Burundi ku gitigiri c'inteko zova muri ivyo bihugu vyombi. Umutegetsi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana
yabwiye ijwi rya Amerika ko inteko z'u Burundi ziri muri Somalia kuva mu mwaka wa 2007 zizohava. Inyuma yaho amaleta y'ibihugu vyombi atashoboye kumvikana ku gitigiri c'inteko zova mu Burundi. Amasezerano mashasha ategekanya abasirikare 4,500 baturutse muri Uganda, 2,500 muri Ethiopia, 1,520 muri Djibouti, 1,410 muri Kenya, n'1,091 mu gihugu ca Misiri. Hari kandi abapolisi 100 bazova muri Nigeria, Sierra Leone na Misiri. Bazoba bari ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho no mu bisagara vya Jowhar na Baidoa. Mu kiringo c'amezi atari make, Somalia na Ethiopia ntivyumvikanye ku vy'uko Ethiopia yogira uruhara mu nteko z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Hari nyuma y'uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi itosekaye bivuye ku masezerano Ethiopia yagiranye n'intara ya Somaliland yiyongoye kuri Somalia. Ayo masezerano yaha uburenganzira Ethiopia bwo gushobora gushika ku ibahari y'Abahindi. Muri yindwi abategetsi ba Somalia na Ethiopia baratega ikumu ku masezerano arekurira inteko za Ethiopia kugira uruhara mu nteko nshasha z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zizokorera muri Somalia. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nk'uko mumaze kubimenyera, ikiganiro muri Isanga mugikurikira buri kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu no ku cyumweru guhera isa 10 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi kugeza ku isa 11 z'i Kigali n'i Bujumbura mu Burundi. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi. Muri Sanga yakonse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara.
taarifa ya habari ya ukweli.